mubyakiriye mubyakiriye mute kuba babwira ko AFC 23 ivuga ko itazava mu bice bafashe? Ubwo mwebwe mugiye kuza Amerika yaraje, ibiki byaraje, bazaza babarase, aba mercenaires baraje, drone zirahari. Suko ibyo si cyo kibazo, barakubwira ko icyo si kibazo bafite. Ntibazava mu bice bafashe, ahubwo niba mufite imbaraga n'ibyo bikoresho bya gisirikare bihari. Kuko naho muvuga bavuye ku bushake bwabo. Rero aho mutekereza ko bazava cyangwa mwatekereza ko bazahava naho, batangaje ko batazigera bahava. Izo ntwaro, ubwo bushobozi, ibyo bihugu byose muvuga bizaza kuharwanira no kuhafata, ubwo mutegereze bizaze biharwanire, ariko ba nyirabo bababwiye ko batazahava. Bisobanuye ngo uko mwabonye bava Uvira bakababwira kandi kari ku bushake bwabo, koko nta rusasu rwavuze ngo ruhabavane, bababwiye ko nta handi bazava nk'uko bavuye muri Uvira, kandi banatangaje ko nibiba ngombwa na Uvira bazasubirayo. Ahasigaye we ubyumva uko ubyumva uko ushaka, ubyakire gutyo rwose. Niko bimeze iyo bayita AFC M23. Wowe utekereza ngo Kinshasa imeze cyangwa zakora ibyo, birakureba nta kibazo. Mu gihe bari muri ibingiye kwandi tuzavaho twafashe bahari, Tshisekedi yibereza Kananga, nabonye bamwakiriye Kananga arinzwe n'abantu nka 500. Nta mutekano, nta mutuzo, nta gitora gatotse. Ibibazo byaravutse. Ubu ngubu dore inzego zose zamaze gusubiranamo, ibintu byabaye bibi cyane. Ubwo sinzi uko bazabigenza. Kinshasa ntabwo abantu bameze neza, ntabwo bari kubyumvikanaho. Bamwe bari kuri uru ruhande, abandi bari kuri uru ruhande. Ubwo ntiwamenya buri ruhande uko rubyumva nuko rutekereza ibintu. Ntibakiri guza PPRD bagize gute, abayobozi bo muri PPRD ku ishyaka rya Joseph Kabila babafashe, hari Shadari bamutwaye, abandi baragize Seth Kikuni mu Buhunyi. Donc ibintu bimeze nabi imbere muri Kongo, ntabwo abantu bakiri kuvuga rumwe. Bisobanuye ngo iyo AFC 23 ivuga ngo ntizava mu bice bafashe, ni biriya bice bya Goma na Bukavu, utarongeramo zira za Uvira. None habisobanuke muri Uvira bavuyemo ku bushake bwabo kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ibyo urabyemera cyangwa ntubyemere, it's up to you. Ntabwo icyari kibazo kindeba cyangwa se nagira byinshi mbivugeho. Ko AFC M23 itazigera iva mu gace na kamwe yafashe. Ibyo rero bibanza byumvika, sinjye uri kubivuga, ndi kubabwira itangazo rya AFC M23. Birashoboka ko wewe waba ufite ukundi ubyumva cyangwa se wumva ko izanahava, ariko wewe wumva ko izahava si wowe uzayihakura. Ni nkuko nanjye nkuko ndi gusomera itangazo numva ko itazahava, ndi gusoma ibyo bavuze, ndi kusubira mu byo bavuze. Sindi nawe rero ntuze ushimangira ngo ngiye ngo ndabizi bazahava nkande. Bo barivugira ko batazahava. Reka none tubanze turebe ko ho bavuye, bahakuwe nande? Ntawe, nibo bahikuye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuba twabateguriye nk'uko bisanzwe. Reka ngusuzeho gukurikira ibiganiro byacu kuri Ciaro TV, we tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, asigaye tukabana neza. Kora subscribe, like, comment na share aho tukugezaho ibiganiro bitandukanye, asigaye ukabasha nawe gufata umwanya wawe ukabikurikira, ugakuramo amakuru yose wifuza. Tuguhaye rero ikaze. Nkuko bimeze turuze kugaruka kuri iri tangazo rivuga ko bidasubirwaho AFC M23 itazigera na rimwe iva mu bice yafashe. Ndaje ndibasomere nkuko bamaze kurisohora aka kanya akangaka. Itangazo rimaze kujya hanze rivuga ko AFC 23 nyine ibyo kuvuga ngo izava mu bice yafashe nta kibazo. Komeza ubivuge, ukomeza ubirote. Yo iravuga ko itazava, ubwo uburyo izahavamo wowe uzakomeza ubutekerezeho, ubutegereze muri Amerika, ubutegereze muri Rwanda, ubutegereze Rome, ubutegereze ahari hose Kinshasa, aho utekereza hose hazabakura muri ibyo bice. Wowe ubitegereze, na zangabo zanyu mubeshya ngo z'Inyamerika zeza gukora ikisi. Abantu barajya kugirana amasezerano mu mikorere n'imikoranire, mukavuga ngo ziraje zije ku Rwanda gukubitane. Itangazo rivuga ko batazigera bahava. Ndaje ndisome itangazo rya kabiri bidasubirwaho. Umupaka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi ugiye kongera gufungurwa nk'uko byatangajwe na Jean-Jacques Pulusi Sadiki, ni guverineri wa Sud Kivu ku ruhande rwa Kinshasa. Ibyo nabyo ngiye kuza kubibabwiraho icyo abarundi bari kubivugaho cyangwa se ko bari kubibona kukuba iyi mipaka igiye kongera gufungurwa. Muri rusange rero
nizo ngingo ebyiri tugiye kuganiraho, ibindi nabyo ni ibintu rwose turagenda tugaruka ariko mu ncamake. Mbahaye ikaze rero muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye, ikiganiro kigaruka kuri iyi nkuru ivuga ko AFC M23 imaze gutangaza ko itazigera iva mu bice yafashe. Hano mu rurimi rw'igifaransa baragira bati ni mise au point relative au communiqué de presse numéro 03 des FARDC du 23 janvier 2026. Anga no kugira icyo bavuga ku itangazo ryasohowe na FARDC ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2026. Iryo tangazo FARDC yasohoye bivuze ngo iri tangazo rya AFC M23 ni itangazo rije kubanyomoza. AFC M23 yo rero iragira iti l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars AFC M23 ne quittera aucune entité de territoire libéré. Barakubwira ko Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars itazigera iva mu gace na kamwe yafashe, itazigera iva ku butaka yafashe. Reka nongere mbibutse, iyo bavuze ku butaka AFC M23 yafashe hari ukuntu abantu batabyumva neza cyangwa se ngo basobanukirwa ari ubuhe butaka, barangiza bakanavuga batese ko bavuye Uvira, ko bavuye hehe. Nshuti zanjye, nimwumve neza ubutaka bwabaye libere bwa AFC M23. Ni ubutaka bufite ubuso bungana na kilometero kare 34,000. Muri ubwo butaka bwose bafashe bari bataragera za Ruvungi, bari bataragera za Kiriba, bari bataragera za Sange, bari bataragera mu misozi yose ya Uvira ndetse no muri Uvira centre bari batarageramo. Mu magambo make, nuzumva zone libere ni Goma na Bukavu n'ibindi bice bigiye biyikikije. Hariya za Uvira ni ibice bindi AFC M23 yari yatabaye abaturage. Munagaruke mu byatangajwe na Amerika, bavugaga ngo AFC M23 isubira inyuma ku birometero 75 ni muri za Kamanyora hafi aho ngaho aho yari iri nyine mbere ya Accord de Paix ku itariki enye z'ukwa 12 muri Amerika. Bisobanuye ngo iyo AFC M23 ivuga ngo ntizava mu bice bafashe, ni biriya bice bya Goma na Bukavu utarongeramo zira za Uvira. None habisobanuke muri Uvira bavuyemo ku bushake bwabo kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ibyo urabyemera cyangwa ntubyemere, it's up to you. Ntabwo icyari kibazo kindeba cyangwa se nagira byinshi mbivugeho. Ibyo ntabyo. Ko AFC M23 itazigera iva mu gace na kamwe yafashe. Ibyo rero bibanza byumvika, sinjye uri kubivuga, ndi kubabwira itangazo rya AFC M23. Birashoboka ko wewe waba ufite ukundi ubyumva cyangwa se wumva ko izanahava, ariko wewe wumva ko izahava si wowe uzayihakura. Ni nkuko nanjye nkuko ndi gusomera itangazo numva ko itazahava, ndi gusoma ibyo bavuze, ndi kusubira mu byo bavuze. Sindi nawe rero ntuzo ushimangira ngo ngo ndabizi bazahava nkande. Bo barivugira ko batazahava. Reka none tubanze turebe ko ho bavuye, bahakuwe nande? Ntawe, nibo bahikuye. Nimba ari bo bahikuye rero, kugira ngo abandi bahaze bahaje ari uko abo bahavuye, bisobanuye ngo ntibashobora kuhakurwa n'imbaraga zabo bandi. Nimba rero badashobora kuhakurwa n'imbaraga zabo bandi, abo bandi nushaka ukomeza ubafata uko ushaka, ubatekereza uko ushaka, ubahereza ikuzo n'imbaraga bafite cyangwa se badafite, ibyo ntibindeba. Gusa igihari nuko AFC iravuga ko itazigera iva mu bice yafashe. Barangiza bakanongeraho ngo les zones placées sous son administration connaissent une paix effective et durable. Ati ibice byose biri mu maboko agenzurwa na AFC M23 ubu ngubu biranezerewe, bimeze neza kuko biri kwishimira ko biri mu bice birimo amahoro kandi arambye. Les populations y mènent librement leurs activités 24 heures sur 24 heures. Ati abantu bakora imirimo yabo amasaha 24 kuri 24. Les services publics de qualité ont été rétablis. Ati ibikorwa byose bya leta by'ingenzi bikenewe byongeye gusubukurwa. L'économie locale est stabilisée. Ubukungu bw'ingenzi mu baturage aho ngaho bwongeye gusubira ku murongo. Porte notamment par une
sur production agricole. Ibi byose bikaba bishingira ku musaruro w'ubuhinzi wiyongereye cyane ndetse ukarenga n'ukenewe, qui entraîne une baisse significative des prix de denrées alimentaires sur les marchés. Ibi byose bikaba byaratumye habaho igabanuka ry'ibiciro ku bicuruzwa by'ibyo kurya ku masoko agiye atandukanye. AFC 23 igakomeza ikubwira ati ntituzavaho twave kuko aho turi. Les écoles fonctionnent normalement. Amashuri arakora neza. L'approvisionnement en eau potable. Abaturage bagerwaho n'amazi meza. Et en électricité est assuré en continu. Umuriro w'amashanyarazi urahari kandi ukenewe sans interruption, utagendagenda. Et les conditions de vie des populations ne cessent de s'améliorer. Kandi ubuzima abaturage babayemo ntabwo bubura kurushaho kuba bwiza umunsi ku munsi. AFC 23 ne permettra jamais à quiconque. AFC 23 ntizigera yemerera uwo ari we wese fi ce régime de Kinshasa, yaba ari leta ya Kinshasa, de troubler la paix, kubuza abantu amahoro, et la stabilité de territoire libéré, ndetse n'ituze ku bice yamaze kubohora. Ntawe izigera yemerera ko abibuza amahoro. Ikindi, elle réaffirme avec force et sans ambiguïté, bakaba bashimangira kandi nta kujijinganya, sont persécutés, ciblés ou violentes par le régime prédateur et brutal de Kinshasa. Bakaba basezeranya ko bazakora ibishoboka byose bakarinda ibikorwa bibi byose bikorwa n'iyi leta y'abicanyi ya Kinshasa. Le communiqué des FARDC s'inscrit. Itangazo rya FARDC mwabonye une fois de plus byongera kugaragaza dans la politique systématique, muri politique yateguwe de Kinshasa de désinformation, yo kudatanga amakuru ya nyayo. Donc hari systeme leta ya Kinshasa yashyizeho yo kudatanga amakuru ya nyayo y'ukuri y'ibiriho. De démagogie et de manipulation de l'opinion menée par le régime. Iyi leta ikaba ifite uburyo rero igenda ifata ibintu izana igaha abaturage, igenda ihindagura ukuri guhari. Incompétent de Kinshasa, kandi ikaba itanashoboye iyi leta ya Kinshasa nyine, lequel excelle dans la fabrication de fake news. Bakaba bakora amakuru rero atariyo en fait de dissimuler ces échecs militaires, kugira ngo bahishe intege nke zabo mu bya gisirikare, muri politike ndetse no mu bikorwa by'ubutabazi. Bagenda bavuga ibintu bagakora n'ibindi bigenda bigaragaza intege nke zabo mu bijyanye n'igisirikare. Murabizi ntaho batsinda muri politike, ni ibintu biri aho ngaho, ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi aho batabara abaturage nibo bagenda bakajya kubica. Ahubwo hano bakakubwira ngo contrairement au contre-vérité, atahubwo noneho ibinyuranye n'ibyo ngibyo biyoberanya bigenda bibeshya ukuri. L'unité d'observation et de monitoring de AFCM 23, l'unité d'évaluation, mvango d'observation. Hari abantu AFCM 23 ubwo yavugaga ko ivuye mu mujyi wa Uvira, hari abantu yari yasizemo, aribo yari yiswe abagize unité ya observation ndetse na monitoring. AFCM 23 yabasabye kuva mu mujyi wa Uvira ku itariki 17. AFCM 23 a quitté la ville d'Uvira le 17 janvier 2026. Niho abo bantu bari basigaye muri Uvira nyuma y'uko ingabo zivuyemo, nibwo nabo bavuyemo. En préjour, volontairement et dans un geste de bonne foi. Ibyo babikoze mu munsi umwe kandi babikora ku bushake. Visa a donné une chance réelle à la paix. Ibyo babikore kugira ngo bahereze amahirwe amahoro. Sur les traits, c'est opéré sous les yeux de la population. Kuva muri ibyo bice byakorewe mu maso y'abaturage. En présence de la presse nationale et internationale. Byakorewe kandi nanone mu maso y'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Et a été diffusé en direct sur internet. Kandi byatambutse kuri internet mu buryo buri direct, permettant à l'opinion publique nationale et internationale
d'en être pleinement témoin, kugira ngo byemerere kuba imiryango y'imbere mu gihugu n'imiryango mpuzamahanga ko baba abahamya buko ibyo bintu byabaye. Byo muri kubyumva. Iyo ni AFC 23 ikomeje gutangaza ibi bintu ko batazava mu gace bafashe, ahubwo bagakomeza bavuga n'ibindi bitandukanye. Hano rero bagakomeza bakubwira ngo il convient également de souligner que l'heure de la libération de la ville d'Uvira puis au moment du retrait de l'unité d'observation et de monitoring de la FC M23, toutes les infrastructures publiques et privées sont restées intactes. Ati mu gihe ibyo bintu byose byabaga, mwibuke yuko mu gice cya Uvira cyari cyarabohowe, aho hantu hose hari haranabohowe, hari harasigaye aba bantu bashinzwe observation na monitoring ba AFC 23. Icyo gihe bahari, ubwo bari basigara bajya no kuhava, ibikorwa remezo byose byari bihari, byari bimeze neza, byaba iby'abigenga n'ibya leta byari bimeze neza. Harimo insengero, aho abaturage batuye, inzu z'abaturage ndetse n'ibindi. Ariko ngo bakimara kuhava, byahise ko bitangira gusenywa cyane cyane iby'abanyamurenge. Murabyumva aho ngaho. Dans l'attente du déploiement d'une force neutre, aho kugira ngo ubwo yari hategerejwe ko agomba kujya abasirikare badafite aho bahuriyeho bari basabwe na AFC 23, noneho ahubwo icyabaye ni iki? Haje kubaho ko régime de Kinshasa a déployé ses forces. Kinshasa yohereje ingabo zayo, lesquelles se rendent depuis les responsables de graves violations des droits humains. Ari nabagomba kubazwa ibi bikorwa nyine bakoze byo kwica no gusenya no kwirenga ku mahame agomba kurengera ikiremwa muntu. À cette période, muri icyo gihe rero, la connexion internet fonctionne pleinement. Ati gihe AFC 23 yari hari, internet yakoraga neza cyane. Atariko aho bamaze kuhavira na za unité zabo zari zarasigaye zimaze kuhava, leta ya Kinshasa yakuye, ubwo ndabinyuramo muri make, leta ya Kinshasa yakuyeho internet kugira bigende bite. Yakuyeho internet kugira ngo noneho amahanga atazajya amenya ibiri kujya imbere mu mujyi wa Uvira biri gukorwa na leta ya Kinshasa na Wazalendo na FDLR na coalition yabo n'abarundi n'abandi bafatanyije. Ibyo byose bikavaho. AFC 23 rero ikaba ibwira imiryango yaba imbere mu gihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko itazigera na rimwe yihanganira ibi bitero bihagarika ku masezerano bagize, avuga ku bijyanye no guhagarika intambara CCLF. Harimo kandi n'ibindi bigenda birenga ku masezerano bagiye bagirana ku rwego mpuzamahanga, harimo ibijyanye no bakaba kandi bakomeje no gukoresha abamerceneri b'abanyamahanga bikozwe na leta ya Kinshasa. Il est profondément indécent et révoltant de voir le régime de Kinshasa se réjouir de son entrée à Uvira. Ati ibintu birababaje kubona abantu ba Kinshasa bose coalition yabo bongera kwinjira muri Uvira, alors que celle-ci n'a été étendue possible que par retrait volontaire. Ati ibintu kandi byari no gushoboka iyo hataza kubaho ko abasirikare ba AFC 23 bahava ku bushake bwabo. Ikindi AFC M23 effectué dans un et de recherche sincère de la paix. Bakavuga ko rero icyo bagambiriye ari ibintu bigambiriye amahoro kandi bigomba kugera ku mahoro. Lawrence Kanyuka rero ku itariki 26 niwe wanditse iri tangazo. Ibyo byose rero nk'uko byose mbibabwiye, ibi byose muri kubona barengejeho ni ibintu biza bigaruka kuba bamaze gutangaza ko batazigera bava mu bice bafashe. Mubyakiriye mute kuba babwira ko AFC 23 ivuga ko itazava mu bice bafashe? Ubwo mwebwe mugiye kuza Amerika yaraje, ibiki byaraje, bazaza babarase, aba mercenaires baraje, drone zirahari. Suko ibyo si cyo kibazo, barakubwira ko icyo si kibazo bafite, ntibazava mu bice bafashe, ahubwo niba mufite imbaraga n'ibyo bikoresho bya gisirikare bihari, kuko naho muvuga bavuye ku bushake bwabo. Rero aho mutekereza ko bazava cyangwa mwatekereza ko bazahava, naho batangaje ko batazigera bahava. Izo ntwaro, ubwo bushobozi, ibyo bihugu byose muvuga bizaza kuharwanira no kuhafata, ubwo mutegereze bizaza biharwanire, ariko ba nyirabo bababwiye ko batazahava. Bisobanuye ngo uko mwabonye bava Uvira bakababwira kandi kari ku bushake bwabo, koko nta rusasu rwavuze ngo ruhabavane, bababwiye ko nta handi bazava nk'uko bavuye muri Uvira, kandi banatangaje ko nibiba ngombwa na Uvira bazasubirayo.
ahasigaye we ubyumva uko ubyumva, ubyumva uko ushaka, ubyakire gutyo rwose niko bimeze. Iyo bayita AFCM 23. wowe utekereza ngo Kinshasa imeze cyangwa izakora ibyo, birakureba nta kibazo. Mu gihe bari muri ibi ngiye kwandi tuzava aho twafashe bahari, Tshisekedi yibereye za Kananga, nabonye bamwakiriye Kananga arinzwe n'abantu nka 500. Nta mutekano, nta mutuzo, nta gitora gatotse, ibibazo byaravutse. Ubu ngubu dore inzego zose zamaze gusubiranamo, ibintu byabaye bibi cyane. Ubwo sinzi uko bazabigenza. Kinshasa ntabwo abantu bameze neza, ntabwo bari kubyumvikanaho. Bamwe bari kuri uru ruhande, abandi bari kuri uru ruhande, bwo ntiwamenya buri ruhande uko rubyumva nuko rutekereza ibintu. Ntibakiri guhuza PPRD, bagize gute abayobozi bo muri PPRD ku ishyaka rya Joseph Kabila babafashe, hari Shadari bamutwaye, abandi baragize Seth Kikuni mu Buhunyi. Donc ibintu bimeze nabi imbere muri Kongo, ntabwo abantu bakiri kuvuga rumwe, nta nubwo abantu bakiri kumva ibintu kimwe. Ni kuri iyo mpamvu rero ubwo ikigomba gukurikira iri tangazo rya AFCM 23 nta kindi uretse kwakira gusa ko ibice bafashe batazigera babivamo, ahubwo hari abashobora kumva ko bazakurwa n'amasasu niba barebo bazaza bakabarasa. Ibyo ngewe simbizi, ubwo bazareba uko ibintu bizagenda n'ikizakurikiraho. Reka rero iki kiganiro cyacu tugiye kugikomereza nanone mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu amakuru ahari mu gihugu cy'u Burundi, tumaze igihe tuvuga amakuru menshi agiye atandukanye ku gihugu cy'u Burundi, biri kuba mu gihugu cy'u Burundi, ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi, kutavuga rumwe muri CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, abantu bakagenda babifata uko bashaka, u Burundi bukagenda bavuga ngo amahoro n'ituze birahari, nta kuryana. Reka mbabwire, hari amasengesho yaramaze iminsi 3 mu gihugu cy'u Burundi yo guhuza CNDD-FDD. Ntabwo bari kuyashyiraho cyangwa se ngo basengere ibibazo badafite, bari bifitemo ibibazo hagati yabo. Ayo masengesho amaze kurangira, ikintu cyakurikiyeho ni ugusimburanya kw'imyanya muri guverinoma. Hari abavuyeho, Ndayishimiye yahinduye n'abo yarekeyeho. Ibyo bimaze kuvaho, hahise hazaho amatora muri CNDD-FDD, aho CNDD-FDD hongeye kubaho amatora y'abagize umugambwe, y'abayobozi b'umugambwe. Ni ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi uyoboye CNDD-FDD arangije manda, bikaba ngombwa ko atorerwa n'indi kandi nta mpaka zibayeho. Ibi bize bibibutsa ibintu twababwiye by'umwiryane wari hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo, wari ufite gahunda yo kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Yari yamaze gutangaza ko nawe afite imbaraga zo kwigimba igihugu, ndetse aranatangaza ngo igihugu cy'u Burundi ngo giheruka ibikorwa byiza by'iterambere. Mujye muri commentaire munyibutse izina yavuze, ngo hari ku bwande harya, ngo igihe igihugu cy'u Burundi giheruka ibikorwa by'iterambere, ngo yavuze ko hari ku ngoma y'ubuhe mu perezida. Mujye muri commentaire mubimbwire. Bisobanuye ngo nawe ubwe yashimangiraga ko ibikorwa by'iterambere byageze mu Burundi atari ku ngoma ya CNDD-FDD. Mu magambo make nk'aho yakavuze ngo CNDD-FDD kuva yaza mu myaka 20 imaze, nta cyiza yigeze ibagezaho, nta bikorwa by'iterambere yigeze ibagezaho. Ariko ngewe ndamutse nyoboye CNDD-FDD, ni ngewe ushobora kuyobora CNDD-FDD nkabageza ku iterambere CNDD-FDD itigeze ibagezaho. Ngo kuko iterambere ryagezweho mbere. Harya ni kubwabagaza, ni kubwande yavuze. Mujye muri commentaire mutubwire namwe munyumvira icyo kintu. Ubwo yanengaga ibikorwa bya perezida wa CNDD-FDD uriho uyoboye igihugu ari we Ndayishimiye. Nawe rero yashaka kugaragaza ko mu gihe yaba atakiri perezida umuyobozi wa CNDD-FDD nk'ishyaka riri ku butegetsi, akaba perezida w'igihugu, we yakora ibitandukanye n'ibyo Ndayishimiye akora. Icyo gihe Ndayishimiye yarababaye cyane, ajya no muri presidence aravuga ngo arambiwe abakozi baramya abami babiri cyangwa se bakorera abami babiri. Icyo gihe Ndayishimiye yavuze ko byose abyanze kandi abarambiwe. Icyo gihe ibintu biravugwa, buri wese akagira uko abyumva, akagira n'uko abifata. Ariko noneho muzi ikintu Ndayishimiye akoze kugira ngo abashe gucecekesha Reverien Ndikuriyo ku bijyanye no ku mwanya w'umukuru w'igihugu? Atabikunze, atabishaka, atabyishimiye, kuko atari nako yatekerezaga ko byagenda. Ndavuga Perezida Ndayishimiye we yifuzaga ko Reverien yava kuba umuyobozi wa CNDD-FDD, ntabe SG wa CNDD-FDD nanone bagashyiraho undi. Ariko kubera icyo kibazo cy'uburyo batumvikanaga, byagaragaye ko yamukura cyangwa se ntatorwe, byari kugaragara nk'aho ari igitugu cya Ndayishimiye.
kubera ko byari byamaze kugaragaza, byari byamaze kuboneka ko hari ukuntu batari kumvikana neza. Ariko nanone ku bwa Ndayishimiye akavuga ati ariko se uwamureka igitutu cyiwe cyose nkakirangiriza gukomeza kumugira umuyobozi wa CNDD-FDD, kuko nabo umuyobozi wa CNDD-FDD ntaho azaba agihure no gutekereza ko yakwigira umukandida w'ishyaka CNDD-FDD. Bizanagorana kuvuga ngo ntabwo ari jyewe Ndayishimiye uzaba umukandida wa CNDD-FDD, cyangwa se ngo bazana n'undi bazazana wese nka CNDD-FDD, bizagorana ko azahangana nanjye nka Ndayishimiye ngo ansinde. Niko gutekereza kwa Ndayishimiye rero, aravuga ati awa uyu mugabo nubwo bidasanzwe kandi ntabyishimiye ko akomeza kuba umu SG w'umugambwe CNDD-FDD, ariko nakomeza kuyobora uyu mugambwe nanjye Ndayishimiye ndi buze guprofita umwanya mwiza wo gukomeza kuba perezida wa repubulika, kuko uyu niwe ushaka kugaragaza ko twahangana, wanagira abantu benshi bamwumva nk'umuyobozi w'umugambwe. Uyu nguyu koko birashoboka cyane, kandi aranivugira biraha, afite ukuntu ajya avuga simbizi. Ndayishimiye rero yanga kurwana iyo ntambara, aravuga ati no, niyo naba ntabishaka, ntabikunze, ntabyifuza, ndetse niyo twaba twari dufitanye n'ibibazo, twivire no mu masengesho y'iminsi 3 ya CNDD-FDD, ubwo nta kundi Reveriye atsindiye umwanya wo kuguma kuba umuyobozi w'umugambwe. Ariko buriya reka mbabwize ukuri, gutsindira cyangwa se gusubiza Reveriye ku kuba umuyobozi w'umugambwe wa CNDD-FDD bingana no kuba Ndayishimiye byahise bihuza no kuba azongera kuba perezida muri manda itaha. Setu nta kindi, kuba Reveriye Ndikuriyo yabaye umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi binangana no kuba Ndayishimiye ari uzaba perezida w'igihugu cy'u Burundi mu myaka yindi 7 iri imbere nyuma ya 2027. Ibyo rwose mu byakire mumenye ko 2027 mu Burundi hari amatora. Ubu mu byo bari gukora byose harimo no kugerageza gutegura amatora. Ariko ibi ngibi Ndayishimiye yakoze rwose ni ukwiyicaza ku ntebe nziza igomba kumurekera ku kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo rero ni ukuri, ngira ngo muri aya masengesho ya CNDD-FDD yanagaragajemo ko ngo igihugu cye gifite ingabo nyinshi cyane, ibihumbi. Arangije anavuga ngo uyu mwaka watangiye nta murundi uri kubona aho igihugu gihagaze, ngo abantu bose bari kumubaza uko bizagenda ibintu uko bigiye kurangira. Murabizi ko icyo gihe Burundi bwari bwagabweho ibitero nyuma yo kwijandika bukarasa AFC 23 muri za Kamanyora, bakica n'abaturage, baraswaho bakavuza induru. Ubwo igihugu cy'u Burundi nicyo cyaje kubyirengera. Yagaragazaga ko rero ngo ingabo z'u Burundi ari ibihumbi n'ibihumbi, ariko mu by'ukuri si za ngabo muzi ziri tangible zino nyine z'igihugu. Yavugaga ngo ingabo zo mu ijuru, avuga ko ari Imana yirindiye igihugu cy'u Burundi, ari Imana irinze abarundi, atari Imana n'ingabo z'u Burundi ntacyo zakora, atari Imana n'ingabo z'u Burundi ntacyo zakwimarira. Muri rusange rero nuko ibintu bihagaze, ndetse nuko ibintu bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo bwose hari benshi batabyumva kimwe cyangwa se batabibona kimwe na Ndayishimiye, ibyo nibyo, nta naherega wasanga abantu bose babibona kimwe n'ingoma cyangwa se n'abari ku buyobozi. Ariko ubwo nyine kuri Ndayishimiye we nuko abyumva, ndetse na nuko abibona muri rusange. Abantu rero bagakomeza kwibaza bati abadede nk'abantu bayoboye igihugu, ariko tukaba tubona igihugu kitavansa, igihugu kidatera imbere, aba badede tuzakomeza kubihanganira ku butegetsi? Ibwo icyo ni ikibazo cy'u Burundi, icyo ni ikibazo cy'abarundi. Ndayishimiye perezida we nabonye muri iyi minsi yadukanye imvugo yo guhereza ubuhangange ingabo z'u Burundi. Ntumbaze aho zibufite, aho zifite icyo zakoze. Kongo, muri Somalia ingabo z'u Burundi zakoze iki? Muri Kongo ingabo z'u Burundi zakoze iki? Ku buryo perezida w'u Burundi ashobora kugenda hano imbere y'abaturage akabamanipira ngo igisirikare cy'u Burundi nicyo gisirikare ngo isi yose iri kucyifuza. Cyakoze iki? Tureke kuvuga ko ntacyo bakoze aho bari bagiye gutabara. Ejo bundi bakubitwa, baraswaho, bakoze iki? Byahereye mu magambo. Zefere yagiye muri UN Security Council aravuga byarangiriye hahandi. Mwebwe ntacyo mwumvamo, mwebwe ntacyo mubonamo. Bati rero none aho tuvugana twebwe imipaka y'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kuyifungura. Murabizi ko Reveriye wenyine yari yavuze ko imipaka y'u Burundi izafungurirwa rimwe n'imipaka y'u Rwanda.
icyo gihe yari yabivuze kubera ko AFCM 23 niyo yari iri kugenzura umujyi wa Uvira. Ariko nyuma y'uko AFCM 23 ivuye mu mujyi wa Uvira ku bushake bwayo, Uburundi buti umupaka wa Kavimvira uduhuza na Kongo turawufunguye mu minsi mikeya cyane, tugiye kuwufungura murabona wafunguwe. Bisobanuye ko Revereye burya afite ijambo rikomeye mu gihugu cy'u Burundi. AFC 23 yasubiye inyuma iva muri Uvira, umupaka ugiye gufungurwa. Yo hagumamo AFC 23 ku bwa Revereye ntiwari gufungurwa. Ibyo bintu nuko bimeze. Jean-Jacques Purusiyo nabonye yatangiye kubwira abaturage ati ebana na Bukavu na Karehe na Goma hose baravamo. Purusi uri kuyoborera mu buhungiro. Ibyo urimo urumva ari byo, aho wahereye ubeshya na n'ubu uracyabeshya. Muri rusange rero nuko ibintu bimeze, nuko ibintu bihagaze ku gihugu cy'u Burundi. Ubwo bo ibi byose mwabonye by'amasengesho y'umugambwe, abadede gushyiraho abadede bakongera kugira bwa buyobozi, ibi byose biraba kugira ngo Ndayishimiye akomeze asigasire ubutegetsi bwe n'ingoma ye yo gukomeza kuba perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nicyo bigamije, mu magambo make n'ibyo bihari, nta n'ikindi nababwira kirenze kuri ibyo. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunze ibiganiro byacu, mbabwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Jye wari wabateguriye ikiganiro nkanakibagezaho, nari Robert Sympathique Yandemye. Dukomeze tubane no mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.